Беккен aka, beri qarab qo'ying. Assalomu alaykum. Bekitgan atыңызды tekshirib qo'ydingiz. Bugun hech kim bermay жүрмөйм ал. Ондай улактан кийин берем депчи. Ама келес хайван экен. Жакшы экен. Жинди бар болуп экен. Эми таныштырың бул ат. Кандай ат? Кайсыл атка барат? Бул ат алиги небедеги бүргөндө жана турат бар го, кимдин аты? Эгесинин аты сен тааный элем го? Дайыр. Дайыр деген туратын болот алиги. Бул ошо бүргөндүлүктөр 500 миңге алган го. 500 миңге алган бекен, а? Бирде кышында мен барып тартканымда 10 миң доллар дедиле. Сизге келген акчасынан уктум. Өтө эле мындай жөндө алып алыпсыз да. Сарып болуп калган келин ошого жөндө алып калдым. Атайын ушу улагын текшерип көрөйүн деп. Эч кимге сатпай аттым эле. Мен өзүм көңүлүмө жагып алып зор экен. Жүзүңүздө күлкү, Бош де. курсанчылык. Bir jumadan beri bakka menetim çıktı da bugün. Аматыңыз дерсин. Бу эми сатабыз да. Баасы канча айтыңчы? Boğasın mı? He. Boğası 250'lik bolsa satam. 250. Boyu kança çıkat? Boy 1.55'ten 60'a çeyin. 1.55'ten 60'a çeyin. Tuğandar. Ушул эле аттын 1 жашар тайы 350 миңге сатылган. Ükesi mi? Ükesi болот. Bir tuğan gelse şu mu? Мына азыр 250 миң дедиңизби? 250 bin жақын. Алла разы болсун. Зор адамсыз да мындай кымбат айтпайсыз чыны. Маза кылып чаптым. Ну, жарымдан көп, ну, палван чапты. Бу ким? Нурчайген болса, Азамат палван. Азамат палван да бир мара кылдың, а? Берекесин берсин. Bir pas çavancı деген бойдан жарымдан еңше берді. Алтын aka. Бери карап коюң, бүгүн кайсы атты миндиңиз? Өзüm atım yok sorun. Şu bir kadırda hem kıyın at salıp koydunuz da. Ben atım sevdim. Çapadım. Bir ele yol saldınız mı da? Köteğin de gelip. Altın şüphem bulup ulak ayağım zor oldu da. Niyetine yarış alıp vardınız ha? Bir kalı ötelek olsun yani. Altın üyünde toylar bolsun, yaşlıklar bolsun. Ne diyeceğim? Ulak öte sonunda pişirim oldu ha. Gelgen ellerine var razı olup geldi. Omatınız da versin sizin de. Sağa den soň iştege gelip bak. Elden hizmetiniz jürür. Rahmat. Apanız alıp bergen at jarayı versin aka. Tumar ha? Tumar bundaki. Ama mazak oldum burası. Omatınız da versin. At salgan dersin. Hatta moşta göңүлдөй бар ғой. Азамат, тек керек. Mına tuğandar. Esli işte çalasınlar. Ne kılavuz gel. 4-5 gün zor kıl bağıp karab eki jağın. Anan keyin çakıram sen ha. Ya Azamat, teğin albaysın mı kom? Ne hale? Kimdi ki? Ulan ara koy. Ulakta gerek bolat. Anda maga verin anda. Ulakta gerek bolatlar. Az o el jene jattır oynadı. Ulak. Beni göze göre sakar ben aparattan mı? Azamat, bunda işlerdi kılbağını kom. Sen taza olsan, men taza olsam ve bunu çıkarabız, bunun nesi var? Zor, menet kılganda bu kadar. O jene jattır az. Bop durmayın. Omatlar dersin, жақсы жетіп ağla.